halvunum Leşeken umrit kapına bine yazdım Hey dalka hey Şinavendan uçağına radyoya denge gelden başkodarın heja euro 23 Eylül 2024 düşemli Brüksel'e saat 13 Lahmede çağırdı. Hemen uçağına varucu peşkeş bikinle peşi çenser uçağı. Koordinasyona KJK derbarê biryara Komîteya Wezîrana Konseya Awropa û Pergala Qirkêne ya İmraliyê de nirxand. Mirsên jin ên agir û rojê li geverê li hemberî bazirganên fuhuş û narkotîkê çalakî kirin. Xelatên Musa Anter ê ragihandina azad hatin belavkirin. Dewleta Tirk carekê din gundewarê min biçê topar ankir. Li zindana Evînê mafê tenduristiyê ya Paxşan Azîzî hatin pêkirin. دوباره دم باشکدارین هجا ام دست به برفری ها نوچین خودی کن که که کمیته وزیران کنسول اروپای خواست بلز بکه و نوال و تفگیری لاشکنجه تماشا نکه لاستنگ بکه کوردیناسیون کمالنجین کردستان که بداخویانی خوده لسر بریارا کمیته وزیران کنسول اروپای سکنی بداخویانی ده جوینا کمیته تبی بیرخستن و هدو دومه کمیته وزیران حفده ایلونه ده جبو و مجاری نقاش بکه لهو کومبو 20 ایلونه جدا خویانه کدا لدا خویانه ده هتراگاهانو کلی ایمرالی بن پیکرن هیا دیگر وی کتی دیار کرن کوه پشتی سال که د ایلونا 2025 ده بریاره که نابره ورداین کمیته اتحادیه کو او قیمت ده نرخین دموکراتیک انجام جنی قاشن و دهات هفکرن او بوکو حقیقت اساس بگیره و سیستم اشکنجه یا دولت ترک برنگه که راز پناسه بکه دبیجل امرالی جبن پیکرنه و ده تر تجده که مطلق و اشکنجه بریک و پیکنه او روش که کل سرجیان آشتیانه آزاد مروانیه نای قبول کرن که کمیته وزیران کنسول اروپای چاوین خواه جوان راستیان را بگیره جبر و جید و بریارا خواه جنو و بنرخینه و سیستم امرالی برنگه که راز پناسه بکه کوردیناسیون کجکن رازبون نشان دا کو کمیته ساله که مهلت دای دولت ترک او ها دوام دکه او یک بکیری کردان مروانی جهانی و کنسول اروپای جنایه جخوستنا سیستم امرالی افراندنا شرط و مرجن جیانا آزاداره برمه و ببن سدم کو ترکیه لگوری پیوان نیکتی اروپای لسر بینگه دموکراتیک کو هرتنام بکه نای قبول کرن کو پیواجو حتی ایلونا 2025 به درشکرنا ساله کدن آوی پیواجوی دوری بندواری گلمه جنان و توایا گلین جیهانه هر واد دستورداین جکریارن قرکر این دولت ترک ایجبو کنسول اروپای جی روشک وصایه کو نای قبول کرن ام جو کمیته وزیران کنسول اروپای دخوازن هیوی دیکن کو دمجاره اشکنجه لسر برمده بخورته هشیاری بده دولت ترک و دستلات AKP MHP جبور آوستاندن اشکنجه گاوین پراتیکی باویجه یا کوج کمیته وزیران کنسول اروپای ده هفکر ده هیوی کرن او بریار رید دوی که کو فاشیزمال کردستان ده آسا قرکرن ده لهمبری دردون روشن بیر دموکراتین ترکیه دوام بکه دبیلی اشکنجه تماشا نکه لی آستنگ بکه بریا چانوجان کمیته وزیران کنسول اروپای درباره روشری براپوده له جویا کل کمیته سالک وقت دولت ترک و دسلات و فاشیست گله کردلن بری و بریاره بهرسه خلک محمول لجوی بریاره درکت قادان و گود دوی سازی نام نتوی تکیلاری پرگلا قرکرنه یا امرالی بریاره که لزگین بده
26 ساله ربرتیا ما دبن شرط و مرجن هری گران یکو مروایی پارا خواجه نگرتینه لگراوا ایمرالیه وکه دیل گرتینه اخستینه بن اسارت ده نزیکی 42 ماه ربرتی بوان هجتن والا و پیچ بنابن جزای دیسیپلینه ده ربرتی دبن تجریده کی گران کری یا کو تو زاگون و حقوق و رز و رسمن دنیای و مروایی پارا خواجه نگرتی دمشینن هم بر ربرتی وکه سازین مروایی جهانه وکه سازین مروایی ناو نتوی گشتی هم دبینین بتشی وازی بر پرسیارین خودی در ناکفن لبران بری زاگون و قانون بخواه دیار کری نجبوی مرواییه وان زاگون و قانون خوابم پیدکن دما مجارد بر ربرتی دما مجارد بر گل کرد دما مجارد بر تکوشین آزادیا گل کرد دهمو آلیا دوش ندیتی بتن هم بتشی وازی و بریارا کنسه اوروپا یا کو دربار ربرتی دا گرتی و تجریده وکه روشکی نورمال وکه بمپکرینه کی تنه ماف مروبان دیتن ام شرم نزار دکن ام به بریارا کو دانه ام نزیکاتیه کو رابر کرینه ام وکه گله وارگه ها مخمور وکه گله وارگه ها مخمور یا برخدر ام تجارا وان بریارا ناس نکن و ام التجی وان بریارا حیا کو خوین لجان مهب ام تکوشین بکن خودیل بریار خودر کبن جزاگون خوره رزدار بن بانگا مجبوی تبایی گله کردیه هر چار آلیه جهانه هر چار پارچه این کردستان جیان بکن لبرانبری وان تجریدن گران کریه لبرانبری ربرتی وان بریارن کو نروا یکل برانبری ربرتی هاتین داین شرم نزار بکن و خودیل ربرتی در بکبن بجی ربراب سپاس Di berdewamiya daxuyaniya kêjekê de hat gotin heta têcît li ser rêbera nabe gelê me jî azad nabe. Koordinasyona Komelên Jinê Kurdistanê KJK berfirehî qala pergala qirkirin û îşkenceyê ya li Îmralê jî kir û bîbêr xist ku têkiliya bi rêber Aporê bi temama hatiye qutkirin. KJK dest şankir ku rejimeke taybet a li dervê mirovaniyê di meriyê têde ye û wiha berdewam dike. Sistema Îmraliyê êrişa li dijî îradeya gelê Kurd e. Heta ku sistema Îmraliyê bi vî rengînê penasêkirin her şîroveyê vêkirin wê bê wateya erêkirina siyaseta qirkirinê. Çavkaniya van hemûyan sistema Îmraliyê ye. KJK di daxuyaniya xwe de sistema Îmraliyê weke sistemeke ku hebûn û wateya mirovaniya cîhanê lê tê tecrübekirin penasekir û wiha got. Ji ber vêkê dostên gelê me yên li tevaya cîhanê li hemberî têcida mutlaq û îşkenceya li ser rêberê me di nava çalakiyan de ne. Şêst û neh xeletgirên Nobelê di heman çarçoveyê de bang kirin. Ji rûşrata navîn heta bi Abiya Yala, ji Asyayê heta bi Afrikayê, bi kurtasî li hemû parzemînên gel sazî û rêxistinan ji bo rêberê me kampanya meşandin çalakî kirin daxuyanî da. Rêberê me afrînerê duruşma jin jiyan azadiyê ye. Ev duruşum şêweyê herî cewherî bi wate xurt û bedew ê vegotina daxwaza jiyana azadê ku mirovaniyê digihîne hev. Ev duruşum di heman demê de bilhevkirina azadiya rêbertiyê ye. Divê êdî ji aliyê fîzîkî ve azad bibe. Di daxuyanê de hat bibêrxistin ku dewleta Tirk li Îmralê rejimeke qirkirinê dimeşîne û wiha dewam dike. Bi vî awayî sistema îşkenceyê her roj nû dike di heman demê de hewl dide rewşa hukûkî ya mafê hêviyê ji holê rake. Ji aliyê hukûkî ve jî riyên têkoşînê digire biryarên siyasî dide hukûkê li gorî berjewendiyên desthilatdariya xwe bin pê dike ku zirarê dide hestên adaletê yên gelên me. Divê bêzanîn rêberapo yêkane hêviya jiyana bi wate û azad a gelê Kurd e. Ev têkoşîn wê ticarî nesekîne her mezin bibe û heta mîsogerkirina azadiya fîzîkiya rêberê me wê dewam bike. Divê mijarê de em bank li raya giştî jî dikin ku bi baldarî û berpirsyarî tev bigere.
li Şengalê xwendina pirtûk û perspektîfên rêberocalan dest pê kirin. Di çarçoya pêngava ji rêbera Porê Azadî ji Şengalê re xweserî li Şengalê carekê din xwendinên pirtûk û perspektîfên rêbera bo dest pê kirin. Hat diyarkirin ku xwendin ve hefteyeke dewam bike û her çar li meclîseke gel xwendin perwerde ye. Du jî endamên meclîs sazî û rêxistinên Zerdeş, Sunûnî û Xane Sûrê li meclîsa gela Xane Sûrê kom bûn û peyamên rêber Öcalan guhdarî kirin. Piştî xwendinê gel li ser fikir û perspektîfên rêber Aponî qaş kirin. Endamê rêveberiya şaredariya gela Zerdeştê Ziyad Qewal, endama tajê Mehran Xıdır û endama meclîsa gela Xane Sûrê Merhîm İbrahîm axivîn. فكرة قوي وسياسة قوي باركي يعني الدولة الليبونية وسلمي تركاي كرن فيك يعني جوه قالك تأثير المكا جوي فكرة قوي أو ملتي خبرة برو پروردكرو حقا أو زحمة كيشا الحبسادة وأواده وخشوت تاندن حتى في سبيل ملت خوا اجبن دستا دريخز ملت كرت همو قهان يكدو وهكاكر أو ملت همو پروردكرن وجبن وان بن إبادة دريخستن آترقيا وهكاكر دابر خو بسكنو خو پروردن پاراستنا خو بكن و ملت همو دريخز وهدان هو أو فكرة سروقا أبو نيف حوالا داد مشي و بخيرا خودي وي أبو 5 سالي ويل برخودن دولتا تركيا نگاره چقه جيبگا و إيرو ممنون سروقا أبو ناقا چاي تركيا حقا هات گشت شنگال حقا مواهاتن و وگا گوتي أب خورت و زاروگن ممله خوکرین و مواهات نو شر کرین حقا گلکش ما نو خیره خودی وان با وان فرمانا گلش گه چوانا 17 سالش بر شاگرد سر و کاپو هاتن و ما خلاص کرش دسته دجمن لازم ام هاتا ساق من ام دینداری سروک من لازم میرابنا سر خودی و نشتی ترسن پشتی خوشکت ما چوب پشتی شرافه ما چوب پشتی داکو با خوشکو برای ما چوب چی تشتکل من نمایا يعني هاطب ديني ما بقولي ما شو هاطب قبيد ما خراكن شي ما شيء يزيديا معايا ونتبينن هفسروق ابو تشد بيفي سر يزيديا وافشان صالا شاگرتي خوشاندن وهرو شر سر يزيديا وانت ما نابايفن وانت ما وين بيدانك بن والله هاتا ميساق ام دينداري سروقن Devleta Türk carekeden gundeware min biçe toparan kir li gurî navendara gihandine ya meclisa leşkeriya min biçe gundên masî evnda tukar û hoşeriyê yên Bakur û Şatê min biçe hatire toparan kirin. Navendê bi wî xist ku heta nasû sê top li wan gundan ketine û zirar bi mal û milkên şêniyan hatiye. Ji veguhezeke kehrêbeyê û motorsikletek şewitiye. Dewleta Tirkiye dagirker û çêteyên wê rojanê gundên Bakur û Şatê Rojavayê kantona min biçe toparan dike. Li hêzên meclisa leşkeriya min biçe û hêzên meclisa leşkeriya Babê bersiva wan êrişan didin û hewldanên dagirkirina ku derbasî herêmê bibin têk dibin. Milisên jin ên agirî rojê li geverê li bazirgarên fuş û narkotîkê xistin. Milisên jin yên agirî rojê li geverê çalakiyê xwe dewam dikin. Li taxa Esentepeya Geverê di nihê Îlonê de bi çalakiyeke li wan kesan hatiye xistin ku bazirganiya narkotîkê dikirin. Di daxuyanê de hat gotin li taxameya Esentepeyê li nêzî Pîsok Tokî bi fîşekên hawayî û çekan li dijî 4 kesên ku madeyên narkotîkê difirotin çalakî hatiye kirin. Di encamê de kesên bazirganên narkotîkê reviyan û ketin hundirê qarakola polîsên û dagirker ên li taxame. Di daxuyanê de li ser çalakiya 11 Îlonê ya li taxa Yeşildere ya li Geverê jî ev agahî hatin dayîn. Li hemberî wesayeta xwediyê kafayê yê li taxame heta bicihkirin û em ê navê wî pişre eşkere bikin bi molotofê çalakî hatiye kirin wesayît bi temamî hatiye şewitandin. Şêniyên binarê Qendîlê êrişên Dewleta Tirk û xıyanete pêdeke şermezar kirin. Dijî êriş û pergela qirkîne ya İmraliyê jî banga xurkira têkoşînê kirin. Çalakî û pêşengiya meclisa gela binarê Qendîlê pêk hat. Di daxuyanê de ji bo azadiya fîzîkiya rêbera po banga xurkirina têkoşînê hat kirin. لسر ولاتي كردة بودوان انجام ندن دايكاري لسر خايت ايما نكنو
وبهمو جوري هاول دادن دروني داقي كورد لنا وكوملغا تيك بدن وترسي جورا آوابكن داقي كاري تركيا لسرخاي كيرين بسد كوملا وتارو شيك رانا وستن زيادر پیش دکر كيوست هر ولاد باريزك خاون هوست برابر داقي كاري وكانت بيدن نمين بپیشگاهی ربرافو گریلای آزادی کردستان و گری ابی ولاد فارس و خدانی کی مشروعی ہے اگر تشد خیانت و خیانت کاران خاون هوستی رون و آشکرابین یکتی گلی کرد آوا بکن هیچ هزک نتوانی اراده گلی کرد مشکلی دروش مید کاتی آزادیه کاتی اگرزی نتوی کرده کاتی خوراگریه بشی بر خدانی گریلا بمری داگی کری خیانت بشی یکتی گلی کرد بشی سرگافو بشی کردستان کۆمخەباتە ژینۆلۆژیە بەداوی بۆ ژنان درۆژان لەوانەیە لەسەر پۆلیتیقەی نەتیجە ژنان و ڕێبازێن تێکۆشینێنی قاشکردن ئەندام هەلیژنێ وێشانێ یا کۆڤەرە ژینۆلۆژیە ڕۆژدا یلدز ئاخافتنا گرتنێ یا کۆمخەباتێ ژینۆلۆژیە کرد ڕۆژدا یلدز گوت حەوجەداریە نیقاشە هەڤپار ئەv demeke dirêj hebû divê serdema ku her tişt awqa zehmet tê dîtin de em her çi qas bêjin êriş û faşîzm zêde bûye jî dema em ji vir dinêrin hewce bi hêvî serdem û yekîtiyekên û heye me dît ku nijadperêstî pirsgirêka penaberiyê patriarkayê çi qas bandor li ser jinan dike me ev furya êrişê ya li dijî xwe dît û me nîqaş kir em ji êniyên cuda yên îdeolojîk bên jî derdê me hevpar e her hevalek vê gotin derdekê me heye û hevpar heye ji bo ji ber em di jiyana ku tên tunekirin de dibêjin em hene derdê me hevpar heye ji ber me dît ku hewce bi hest û nêrînên ku gazî me dikin hene divê serdema ku her tişt ne zeral bûye de me dît têkoşîna jinan gelek giring e tevî cudahiyan hêvî û xeyalên me dişibin hev bawêriya me ya bi jiyana nû dişibin hev hêviya me ya jiyana azad dişibe hev ev sed sal ve be sed sala jinan jin jiyan azadî ya ji bo me motivasyonê li cîhanê deng dide jin jiyan azadî di van du rojan de hinek din mezin bû piştî axaftinê komxebat bi duruşmeya jin jiyan azadî bidawî bû Malbata Hêro Bahattin û Paxşan Azîzî ji bo merasima xelatên Musa Anter peyam şandin. Xelatên rojnameyê yên Musa Anter û şehîdên çepemeniya azad bi merasimeke mezin hatin dayîn. Merasim li navçeya İstanbul Şişliye pêk hat ji aliyê rojnameya Yenî ya Şamê ve hat birêvebirin. Rojnamevan Gülistan Tara û Hêro Bahattin ên ku di êrişa dewleta Tirk der Silêmanî hatibû qatilkirin û rojnamevana Kurd Paxşan Azîzî ku Îranê biryara darvêkirin lê birî hêjayî xelatê Rometê hat dîtin. Malbata Hêro Bahattin û Paxşan Azîzî peyamek ji bo merasimê re şandin. Destpêkê peyama Paxşan Azîz ji girtika evên ali Tahranê şandibû hat xwendin. Peyama Paxşan Azîzî wiha ye. Ev peyam bi silavên min ên şoreşkerî ji girtika evên akela berxwedanê ya bi felsefeya berxwedana jiyanê ji bo Bakurê Kurdistanê ye. Ez şehîdên çepemeniya azad Musa Anter, Gurbeteli Ersöz, Deniz Fırat, Karwan, Hewramî û nivîskarên heqetê yên divêriyê de canê xwe feda kirine bi rêzdarî bibîrtînin. Bakurê Kurdistanê her tim di berxwedana Kurdistanê de xwedî ciheke girîng e û her tim bûye dengê girtiyan û azadî xwazan. Ez wekî keseke ku felsefeya jin jiyan azadî dişopînim duyemîn salvegera şoreşê de vê xelatê diyarî malbata jina jiyan azadî dikim. Jin jiyan azadî dikim. Peyama malbata Hêro Bahattin bi vî rengî ye. Heqet ji dîrokê heta îro bûye nirxa herî pîroz a hemû netew û civakan. Ev hemû êrişên terorî ji bo pûçkirin û turnekirina heqetê ne. Şehîd Hêro Gülistan keçên me bûn keçên heqet û Kurdistanê bûn. Ew ji weke apê Musa di têkoşîna azadiya gelan de ji bo heqetê bûne stêrk. Me û keça me dîtina hêjayê xelatê Rometê ya apê Musa ji bo me serbilindî Romet û dilgeşiyê ye. Ji bo wê jî şehîd Hêro jî weke hemû şehîdên çepemeniya azad bi hezkirineke mezin ev rê hembêz kirin.
هیرو دویریه ده قد دودلی نکر چاواکو اپیا موسا بو سمبول و مینا که تکوشینا لیجی دولتا ترکا فاشیست هیرو و گلستان جی او ری شوپاندن و پینوس و تکوشینا اپیا موسا هد گرتم ای روش پمنی آزاد خودی ارتش کمزن آجن و میرانکو به فرسته تکوشینا خود دومینن امجاره کدم ریزداری لبروان که سندریا آزادی ده شهید بونه سری دوینن ام خلات رومت یا اپیا موسا یا یعنی yaşam به شرف و رومت کمزن قبول دکن امیجبو شهیدن خوی شینه نگرن جبر کو ام دزانن شهیدن مددل گل ددیجین جن جیان آزادی بمره ایخانت بجی کردستان لزندانا evine mafeten dürüsteye Pakşan Azizi hat bin pekirin rojnamavan Pakşan Azizi kuli İran'e ceze idam ele hatiye birin li girtika evine ya lete girtim perskireken tendürüsteye edici ciber ve sedama ser eşeke dijvar خواستی بچجم دکتر لی داخواza و یا درمانکرنا هاتی آستن کرن لسر حساب مدیا دیجیتال او آگاهی هاتم پاروه کرن پاخشان عزیزی راستی شاگران آز سره شته و مالباتا و جبو درمانکرن مصرفین بشیش قبول کرنه لی تبی وی که جیر و بریا زندانه چوین آوه یا گل دکتر آستن کریه Makbule Özer girtiga duri şertem Ruvane Makbule Özer ahştu du salil navça Artemita vane dijibi itayali kariyer reksire kiriye nehi kulana 2022 anda hate girten. Nezi 5 manda girtige hede made encama tek koşnalı hündür uleder ve hafte ilone 2022 anda hate berdan. Pişti rapora saziyet padli adı karede girtige hede bimine 22 adara 2023 anda carek edin hate girten. Leveli teviserli dana hemu yanjı hate cezayı le hate bu birin ne kadiya ev bernedan. Makbule Özer pişti 25 rojan da Suriye tabağı del tahliye bu. Derbarı şertu mercengiran enli girtiki Türkiye jijin hayra akhvi. Basarauşa girtiyan girtila zarukan zindan ekir u banga hestiyariyeli herkesi kir. ما باش نبی نه ما باش بینم دادگاه حنیفه باش راجع ما باش نبی ام نخواست بیم ام بنخواست خونی ام تیناندن ام اوت کنن راجع ما باش نبی و خانواده اداره بی ما بخواد خانمان تجمع کردن خورن خانم دانه که خواهد بید دهان خواهش نبید خانم هفته خواهش نینه به منه دام خوبه پی عادت و پی دوارم تم چون حنیفه رو ما شبکه روزو حتی ایوار ببینه خسته خانه دیدم چون جادو خواهد کرد که روزو ند کرد که خبر دو نه روبی ندارینش اما دانه چون بیش که خواهد کرد تو خواهد کنم چی خواهد دیکوب که نه جهت روب نه جهت رونه خواهد استراحت روزه خواهد بینی خانه خواهد خوان پشکه جیهونی باید که هست که چون خالی لایزر همه هوا ماشقه چه هیا چه مد خود دام بینی دیده هم کردن دیده یادم همه هرچی کرده دیده AKP 22 salın talana ekolojiye dike. Ajansa ANF Rezenivisek li ser siyasete talankirina deslatari AKP ya 22 salan ya li ser xwezayê Kurdistanê amade kir û dibêje li Tirkiye zêdeyê hezar hesî hene. Hesan li Xaka Bakurê Kurdistanê bi giştî 764 sazî ava kirine û 146 jiwan bendavin 618 jiwan jî li ser çemane. Tevajî di çarçoya binpêkirina mafên cemeweriyê de hatine avakirin bi taybetî di çarçoya qirkirina ekolojik de têne nirxandin û teva rastî çalakiyên nerazîbûn û şermezarkirin hatine. Jotkar gundî û rêxistinên ekolojiyê li dijî van saziyan hem çalakiyên nerazîbûnê didomînin û hem li dijî wan dozan vedikin. Li deshilatdarî AKP vî kariyê weke polîtîkaya tunekirina tevyera azadiya Kurd û qirkirina gelê Kurd dimeşîne. ANF dibêje xelfetî û heskîf ku bi dîrûka xwe ya ji hezar salan têne zanîn ji ber projeyên AKP yên bendav û hesê hatin tunekirin. Herî dawî biryar hate dayîn ku zêdeyî 10 hesî li ser çemê botanê çêbikin. Ev ji bo sedema hezaza li herêmê û tunekirina çandiniyê. Gelek mirov ji ber vê yekê neçarman ku cih û warên xwe terk bikin. Deshilatdarî AKP di nava 11 salan de destûr da 85,000 kanên kevir û
kanên cuda. Tirkiye ji aliyê mirinên di qezayên kanan de li cîhanê di rêza destpêkê de ye. Ji sala 2022 vir ve keresetên kanan çêdibin û bi sedan kesan jiyana xwe ji destan e. Li İstanbulê jî bi projeya Pıra Yavuz Sultan Selim li 17 noktayên 13 navçeyan guhertin hate kirin bandor li ekolojiya İstanbulê kiriye. Li çayên kaz jî ji bo lêgerina kanên zêr zêdeyî 300,000 dar hatine birîn. Bu bahaneya dîtina zêr jî siyanûr tê bikaranîn û av û erd tê jehkirin. Ji 21 madenên li çiyayê kazê bêdestûrin. Li Bakurê Kurdistanê jî daristanên Bakurê Kurdistanê bi awayeke berdewamî têne birîn. Li Herêma Başûr jî bi çekên kimyewî av û hewayê ji herî dikin. Hunermendên Kurd Mihrican ji çandên Kurdî re pireke. Mihricana çanda Kurdiya navnê tevê ya Sûdiyemên ya bi duruşmaya em têcî tu dagirkeriyê bişkinin rêbera xwe azad bikin bi tevlîbûna 10,000 Kurdistanî hatlı darxistin. Mihrican li qada Ros Post Park a Frankfurtê hatlı darxistin. Ji çaraliyên Ewropayê gelê Kurd herîkên qada Mihricanê. Di Mihricanê de peyamên berxwedan û hevgirtinê hatin dayîn. Hunermend Şêrîbana Kurdî û ji Koma Rastax Ferzade Muradî yên tevlî Mihricanê bûn axivîn. Ji Koma Rastax Ferzade Muradî got ez gelekê xweşim ku em beşdarî Mihrijana çanda Kurdî bûne û me li rex hunermendên Kurd cih girtiye. Hêvî dikim ev Mihrican bi vê awayî berdewam bikin û bikarin Kurdan nêzîkî hev bikin. Hunermendê Şêrîban Kurdî jî ewilî Mihrijana çanda Kurdiya navnê tevî li hemû gel pîroz kir û ev peyanda. Her tiştekî festivala Sûdiyemîn li hemû gelê Kurd sereket li gelê Kurd û Kurdistanê her çarpaçeyê Kurdistanê pîroz dikim hêvî darim di vê festivala de em karibin yekîtiya xwe pêk bînin. Îro li Kurdistanê zilman li ser çand û hunerê bi taybet zimanê Kurdî û çand û hunera Kurda bi her alî ve tê dîtin şermezar dikim weke hunermendekî salat navî kar û xebatê de meciyê xwe girtiye. Ez tenê daxwaza min ev e yani heta em yekîtiya xwe yekîtiya gelê Kurd pêk neyê em nikarin bi ser bikevin yani ev rastiyekê gelê Kurd e ji wê yekê jî û ez bêjim em berî her tiştî em li ber xwe bidin hege em li ber xwe nedin em ê têk biçin. فرزاد مرادی هستم خواننده و نوازنده گروه موسیقی رستاک. خیلی خوشحالم که در فستیوال فرهنگ کردی شرکت کردیم در شهر فرانکفورت و در کنار هنرمندان بزرگ کرد حضور داشتیم و مردم استقبال خیلی خوبی کردند. باعث افتخار بود در کنار شما بودیم. امیدوارم که این فستیوال ها همچنان ادامه داشته باشه و بتونه فرهنگ‌های مختلف کرد رو به هم نزدیک کنه. هنر باعث بشه که مردم به هم نزدیک‌تر بشن. Serokê Yeneke Baful Celal Talabanê ji bo dehemîn Kongreya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD şand peyama Baful Talabanî wiha ye. Birêz rêhevalên me yên Partiya Yekîtiya Demokrat PYD bi boneya dehemîn konferansa partiya we ya têkoşer ez bi navê xwe û bi navê Yekîtiya Niştimanî germtirin pîrozbahî li we dikim û baxtewarî û serkeftinê ji we re dixwazim. Konferansa wê di rewşek hestiyar de hat darxistin ji ber ku herêma me rûşrata navîn di zehmetiyên mezin re derbas dibin û ji her demê zêdetir pêwîstiya me bi hemahengî û karekî hevbeş heye bo parastina mafê xwe yên netewî û destkeftiyên bi dest bixin. Em di wê baweriyê de ne ku ti pirsgirêk ku bi diyaloga neyê çareserkirin tune ye. Baştirîn bijarde ji bo guhertinên ku derdikevin pêş çareseriya aştiyane û danûstandin e wekî ku çawa em dibêjin aramî li rûşrata navîn pêk nayê bêyî çareserkirina pirsgirêka Kurd ez hêvî dikim ku hemû alî vegerin ser masaya diyalogê û baweriya me bi pêvajiyên û karê baş hebe. Birêzan di Kongreya Partiya Yekîtiya Demokrat PYD de ez piştrastim ku hûn di vê azmûnê de jî bi ser bikevin. Em hêvî dikin ku pêşniyar û biryarên we xizmetê ji armancên bilind ên gelê Kurd û jiyana hevbeş a hemû gelan re bibe yek. Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyînê Anton Guterres got bila Lübnan nebe
غزه کنو سکرتری گشتین توینیک بوی آنتون گوترس درباره شر نابر حزب الله لبنان دیج تلویزیون آمریکا CNN آخوی آنتون گوترس آزانن کو رگشی نابر اسرائیل حزب الله ده زده بوی او ایریش داویا کو اسرائیل یال سر لبنان جی مروباند خنوا فکرانده آنتون دیار دیگه کو دبه لبنان به خزایک نو اوگود بلا لبنان نبه خزایک نو آنتون گوترس بانک اسرائیل حزب الله کر کو رگشی کوم بکن و دا زانین کو هر دو علی جی نیزی آگربست نابن دوی شر داوی ببه ایران 12 کسان به هنجتا آلیکاری دانه اسرائیل بن چاوکر سوپای پاسرین ایرانی به داخویانه گراگه هنو کل 6 باجارین ایرانی 12 کس جبر آلیکاری دانه اسرائیل هاتنه بن چاوکرن هات گوتن کو کسی هاتنه بن چاوکرن آلیکاری دانه اسرائیل و دخواستن دیجی اولکاریا ایرانی چالاکی لدار بخن به داخویانه ده هات گوتن اسرائیل جبو جوان روژین تنگ بفلته هول ده قیرانه بخن ناف خاکا ایرانی ده بله بودن جمعه چمی رو پیشکش کرنج بگو دار کنه و سپاس آنا خاطر و دماش